Nansi beat mfethu. Nansi beat nawe mani ngicela fucking lady. Ungabe ukhuluma, ungabe uthetha qithi. Like yiba brave kule beat mani sininda sisinandi xa sineqatha mani. Yes siyayikini. Nawe futhi beat sentsho khululeka. Sentsho nawe same time ungazodeka. Wena lokho ofanele ukusithemba. Sentsho ucimvisa usuka mani mani away. Nasemhlabeni my brother bakuthiwa baluleka. Ngezinto zenzayo mani ngizokukhululeka uba uzibone uzorelax nawe mani uyayenza lento ba ishaya cool mani then ngejibilika. Iba self motivated. Sentsho sukuthina bathi hey wena untwambo kanye mfethu mani hey ugrade wena yazi lonto leyo uhambela mina uthi iba self motivated bring the smile always ngathi Colgate nakwendawo ungasoloko ufika late mayibenguwe mani ofika ovula amaheki gate and acting out excited sentsho I mean like that ngabu mani soloko uqumba mani hey and ube positive uye kuba ngasoloko mani uqumba ungathi suka kuqumbo uyayibona ba wena mani yayenza mayibhuda ungazoyibhuda you can't obhuda uyabona abanye abantu bayaguda makulungisa attitude sentsho uzawubona i-artist aba-cute so sentsha wami singalungi i-attitude wazifunde ukuthi lungisa nawe mani i-attitude uzabona the artist gonna pay give you food hey umani ubona ukuphinda futhi mani uphinda futhi uzibona uba awuhluthi ungamlibali ke naye ke uThixo lokho osinika isixo sovula kule minyango for imani ezizinto sizinindayo mani ewe landa ithethayo ndiyayiseka omani yiyo but uyathandaza nawe Thixo nguye kunika okuthetha kuninzi ubuciko yes bulela kuThixo. One thing is that you should believe for that now you should receive kaloku ayikwenye indlela mani futhi funeke nawe uzibeke uphakile yabona uThixo maza kunika ubuciko ayibona phila weye ndayibona pha kuThixo first kind of scored goal man ubaye ebaleni ezidlala izinto zakhe ngathi sezibayele funeke uzidiscipline kaka sinawe ufuneka uzigcine uzibeke ucheke ungavele uthethe okanye uhambe nje izinto zithethayo nawe brother yami ujonga uzibheke ngathethe ukuqoqa namasimba kanti uzibethe isingenyeke abanye mani bothuke abanye bakubuke abanye mani bakuthuke and always be nice to people umani ubulisa and be cool ekuthini mani be nice to youth be small be out utapha kuthi be cool mtana ndithi drapa ngathi wena ungikhuli tjana nawe xa ubabona mani babulisa babona bageza bakhulisha freestyle need ukubhatala omrepa silenze namakhala popronetha yasibhatala kwela cala beautiful so nice hey yazi Thixo manisoloko unempendulo akathethi into ezinukayo like indemthulo but yena xa uthatha isitulo nawe uthandaza ungenza amanyalo ombulo that's why thina sikwazi ukulazi one day sayigeta imali nezikhazi everything sentsho building yani everything with one spirit in every day imali nezikhazi izinto eshana yibling bling bukhazikhazi nawe mani ufite wondla umakazi ifamily yakho yonke mani ubenga undabakazi ifamily yomgiveli yazi betwale sentsho umuntu ndlini aphetha shaya iteki asithengi siyayilevaya ayiyeyi andiyadlala siyayendosa mshana twala kalo nto incinci mani wena bangibulelayo cause ikhona into ezayo